Ebi byona babagambira izuba ubu abantu bakora burunju bwansi ahizuba ryabo rukushangwa muri Nyakashoga ya kabiri aho amakagaru kurenga muri 27 ahigaru kutahamiza ubwo kukozesa maka bashitamire bakakora timetable eyo kwe yizuba ryabo ahi burukwa hwesandi ibiri amaka 38 nagaza yo garyeya kandi kutwabahika batugera ngo baruhirena no kunyamizige byagana ngo habwo kubendwara ya typhoid ebaberire nguko mbesi amizaga agutukunywaga turwarije abana bitu twosa mwirwaro burizo bantu baturyo mwirwaro amizi kuteke byo kurya biragura byo no sangane bisa nkenyunguye iba kutekaho nashanga ntunywa amizi mabi turukurwara burizoba kosa hirwaro twino kusasa kwa mani abo kushanga esente zitu zihweriro mu marwaro hona si twaza kutoza nkahi twaza kuja ampa bakabatira ho mudu kubwa afire bagurugaho ngwe satito abana bituntuzarana bafabwa mizi yo kizo mirwaro mu typhoid twagamba ho nabebembezi becaro ca Nyakashoga batyo batugera ngo timu ya mizi ku Rugahara district bakijayo barambura ngo batyo bajera ngo bahandice baruha barukushaba mizi ngo kwihobwo bakabuzamisho ibebizube urukwezi ntkoraho imundeke ibiri konke ngo nazigaba zibazatesta zatame nabantu ko kwatera umuranga bajya twitwara amizaga tugateka gakwatana gabe nkomba so aturunzi twakora mizaga cyabura ikindi izuberi dora rinkitimba abana batoko bembiza kutaho basindikana mbagwamo aboko bankitimba kandi ko kitundisha banka special nkananga kitukushaba abantu babanyashema nakantu twakwinga nabasha abantu project yaguma yija mu gihe akiri kweri zenkat for example ngito bakatuyohemeramo yuko kora operation and maintenance guma tureberera mizi amiza go bakagatwiya woje cyo kureberera mizi yo bakabitwiyo Sheema district egombore ya Rugarama hamwe na Kigarama nazo zikwasira kati okunyamizige byagana kandi kucurukwika ahari Nyakashoga habo kugira ngo tubine nguto hamwe na nirwaro rya government nekitanira kimwe amakuru agagasha kwa mayiko atwachiri